To ezeyangini kaDukhula ka-M Mlazo yabo lonto leyo. You also wayithola ususey'nkingeni yabo. Before kuze kufike le ukuthi uyaboshwa wakwaba involved kwi-life ye-crime. Yeah. So what was happening? Iy'mfihlo nginganaba mina ngigwetshwe ngina-25 kodwa into engiyikhumbulayo. Una-25 shuthi ngangina-19. Una-19. Ngilenza nje icala. Into osuke yenza usuke ngawubona wrong. But for wena osuke ubuka uma umncane kunzima ukuthi uhlaziye. Ukuthi okay behind the scene ke yalento enzalayo yini too much. And then ngingathatha sithatha yonke leyishaya ijini emhlophe mfethu nelinye ishirt kodwa yabothi ukotini obizayo. Yathi nje mfethu ziningi igebengu wathi ngeke bayiqede igebengu ngithi yabo ziningi igebengu kunezisaqala ubugebengu namhlanje kunezalwa ezisazoba isigebengu khona kusasa eziyoqala uba igebengu ngithi yabo siyacwitsha. The next thing nje sihambela la elokishini yabo masibona imoto emile uyayivula ivuleke sibaleke siyayitesta le hey ngiyayithemba nina so from my understanding mina ile phahla leyo ngitshontsha imoto akuyona yagcina isithola ukwenza ukuthi ugcina usuyithola uboshiwe. Akuyona bhuti wami into yeboshwa. So uma ugwetshwa wangithi khona iminyaka oyigwetshwayo kube khona iminyaka oyihlalayo ejele. Yeah. Ugwetshwa how many years? Ngagwetshwa amacala emabili. Yabo kwawi-robbery kukhona nasemthetho Thumeda. Nasemthetho Thumeda ngiyithola ngiyithola ngokulwa like it's a fight eyenzeka nje siphingo siphuzile. Saxabana nabantu kwakhona umuntu olimalayo wavula icala. So sengi-attenda le nasemthetho Thumeda yangaphandle ngidaka omnyango. Nale robbery ke le KFC. So le robbery angigweba u15 years. Yabo? And then yathatha isikhathi yathemthetho Thumeda yaze ngigweba 2021 ngoSeptember. Ingigweba u6 years. Ngishaya imoto yokuqala na14. Imoto yokuqala sintshontshe ngina ayithi mina ngizalwa ngoSeptember. Mhlambe ngicathi imoto yokuqala mhlambe la ku15. Cause ngeke mfethu sasina 14. Angina 14. Go. Bathi uphirika yi1 wesibili zomthola esithombeni owesithathu welcome mafethu siyanamukela futhi again on another episode of the Gallery. Bafethu namhlanje siphethe omunye umjida mfethu owaziwa ngelikambuso Zulu. Abamaziyo wakwatrenda lo mfethu zathi intombi zethu akuphume yena akuphume yena ejele kungcono kungenisile. Namhlanje ngibambeze hostage ke majida lesho ukuthi ngibenzeni. So mfethu namhlanje ngiphethe umbuso Zulu mfethu. Umbuso Zulu waspend 8 years ejele waphuma ngeappeal mfethu. Lo mjida usenezinto eziningi ezinhle azenzayo emphakathini nezimpilo ezishintshile nabantu aba-inspireyo. Upresident wenhlangano ekuthiwa usengashintsha kuphinde hayi la wavotelayo inhlangano. Aphinde azoba i-CEO ye-Canasonic Entertainment. Aphinde azoba i-motivator. Lo mfethu lo ngithemba ukuthi sila sithola ukuthi simazi kangcono bafethu yabo. Lo mfethu umuntu ohleze enza amaphupho abantu efezeke. Mhlambe namhlanje sokwazi ukuthi yena elakhe iphupho lithini ngaphandle kokufeza amaphupho abantu. Ngingasayidonsisa kakhulu asamukele umbuso mfethu. Great bhuti wami kakhulu. Mfethu yabona ngijabule kabi mawuthi namhlanje sowa nawe mfethu. Sike sihlale sixoxe mfethu ufundisa abantu through your experience and everything. Wayabo lonto le. So nje before nje size sifike endabeni yakho ukuthi mfethu wake waboshwa nani ngiyazi abantu ba interested kuleyo nto kakhulu because iyona into abayaziyo. Every story mfethu has a beginning. Wabo? So mina I want to know your story from the beginning. Ngikwazi ukunderstand ukuthi mhlawumbe izinto wayithola kuzona ngezathu kanjani. Umbuso Zulu uba. Okay, mfethu ngiyabonga dog. Uqala ngethuba ngi-invite ukuthi ngibe iphathi yeSpanish Grand kanje. Mfethu umbuso Zulu
mfana onganankinga o-grand yabo Yeah, ohloniphayo othanda abantu othandwa abantu ngithi yabo kakhulu big time yeah. because lento yokuthandwa ubantu wena owabona i-trend into vele engikhule ngayo ukuthi kudala ama-social media bengamaningi kakhulu but ngikhule ngumuntu odansayo mfethu ngikhule ngi-outset dansayo uMbuso Zulu ngikhulela ka-M ngifunde esiphethwini ngaso-esiphethwini ngayisukuma ngayo ogwini from ogwini ngayo eMandiyeni eProti yabo khule nje ngi-outset dansayo ngidansela igroup ebizwa kuthiwa ama-Players Family I think leyo group if nginganalo iphutha kwabe kuyona ebu-number 1 la eThekwini always eyishaya ama-wave ngidedela ama-wave ayithi uyabona manje ngidedela amacici so into edida abantu ukuthi hawu indaba manje uMbuso wasegqoka amacici esebuye ejele watrim hayi bethe empilweni uhlangabezana nezinto ezikwenza ukuthi uyikhohle ukuthi ubani yabo but once usubuyela kuwena then fanele ubuyele back ngendlela uNkulunkulu ekufuna ube ngeyona so lo mbuso lo vele ngisuka kude from ukudansa noma ngisho so ngikhule nje ngithanda abantu bengithanda phakathini ngihlonipha ngifunda nje ngumfana obeyiphethe kahle yabo so umbuso ukhuliswa uba nje bekhulu okay so into eyenzeka la bra wami ngishonelwa abazali ngisemncane 2001 ngishonelwa iOledi 2002 ngishonelwa iTime futhi kahle kahle ngikhuliswe isalukazi ugogo nomkhulu abantu okuyibona nje abakhulisa uMbuso Zulu so kuleso sikhathi i-childhood yakho ukhuliswa ugogo isimo sempilo sona isime kanjani isimo sempilo okay so into enza lapho wami mina bengiphila impilo egrand abazali bami besaphila impilo ephezulu nje ngingana story because ubaba ubeyisigebengu bethu beyisigebengu esaziwayo uThwempu eMlazi yabo kuningi akwenzile ngeke ngikhulume ngakho so besihleze nje sho ukuthi ngigrand but ke kuthiwa makushona ubaba noma sekufanele ku-take over isalukwazi singikhulise kahle naso mfethu asidinganga ukuthi sibe isigebengu njengobaba ukuze sizongikhulisa benomkhulu yabo bangikhulise grand benze sure ukuthi lesa space as much as bengeke babe ugogo umano baba ngifane na futhi bengibabiza ngomano baba abazali bami babiza ngamagama so bakwazile ukuthi mfethu bangiprovide ngayo yonke into ongabe uyifuna amawindwa bazamile bangifaka zona zonke izikole egrand uniform hleze ngiproper ngilala ngidlile edladleni istory lebesingekho so I'm happy to say le amphefumulo yo2 yangikhulisa kahle sikubeka aside ukuthi khona la ngigcine ngi-end up wena ngiyona ifault yabo bona abazami so mfethu mina sengifuna ukwazi manje ukuthi indawo wakhula kuyona idlala indima engakanani empilweni yakho ukuthi ikushape ube ulo muntu owuyena noma umuntu okade uyena okay indawo engikhulele kuyona mfethu mina ngiyi-product yayo le environment angithi yabo so ukudansa ispace sami ngidansa bengi-influencer isikhathi somiss begcwele omiss kuvele kudanswa so nami ngajoyina inekutheni ngibe umdansi at the same time futhi being endaweni uyazi mfethu impilo yaselokishini kushanga i-crime all over yabo and i-crime eMlazi kakhulukazi igcina siba i-fashion sekuba into ethi makhona mhlawumbe i-Grootman noma i-uncle noma intwana yesigebengu thina esisakhula sibone ngathi yanti yona into so nakho lokho futhi kuphinde the same environment yaphinde yangishintsha from umdansi yabo to ukuthi ngibe expose ezintweni ezirong engangiyibona that's how I ended up futhi ukuthi ngicine sengenza izinto ezirong yabo so when ukhula I discovered somewhere la ade ngibuka khona ukuthi ukukhula somewhere ngasikhathi ukhula wakwadibana okay singaze sijahe lapho nje asithatheni umbuso umyuze wena esigele wawumuntu okanjani ukhula cause esigele khona lezi ezihluphayo khona lezi ezidlala ekhoneni khona lezi ezishaya izingane khona lezi eziquiet ezishaya incwadi blind wena wawufitha kephi la bana bangihlupha lezi ezibingane ema toilets bangihlupha legalabo yabo nje mina esikoleni ngicabanga ukuthi isikhathi esibe grand nje esikoleni ngisalawulela kamnandi from grade 1 to grade 7 na grade 8
Ngeke ngathi ukulalela kancane uyazi usawunyuwane so wonke umuntu nakusabantu asebeko grade 9 yabo esikoleni abakufaka ipressure ayi umonala uqale ya grade 9 nami sengibona abanye uthi asekhona abalonyuwane nami sengilethile hayi qala lapho ngahlupha dog but bengingabhemi yabo bengayini umuntu obhemayo emakhoneni iproblem bengithanda ukusocialize kakhulu in a way yokuthi ngibalela ama period yabo ngifuna ukuyodansa mina mangiphuma esikoleni indaba ezincwadi ibeke eceleni ngifuna ukuyoyipracticela yabo so esikoleni kuyacomplain wena ufocus but ngiyaphasa futhi at the same time khona la kulabo coach cathi uyabaza abantu abanjalo abahluphayo but abaphasayo because shuthi kuyacaca ukuthi kokona konke bekukhona uthi hayi mhlawumbe untwana uhlaniphila yabo but inkinga bengingayicommit kuleyo instead mina ngiyicommit kuleyo ukuspend isikhathi nabangani isikhathi esiningi ukuyoyidansela uqalaza izingane esikele ubheke izingane kambe ngigalaza abantu la isikele so mfethu hayi bengihlupha bra wami I'm not saying mhlambe omunye umuntu because kunabanye abantu ababukela kumina namanje mhlawumbe abazobuka lokho engikhuluma not saying kwakuyinto eright nanokuthi mfethu abantu abaningi bakwazi manje abantu ngokuthi bazi story sakho ukuthi ukhula nawe awungekho perfect to a point ukuthi nje manje inga inspire umuntu othize naye as isisho islogan sakho ukuthi usangashintsha yayibona lonto leyo so lonto isangukuthi umuntu azi story sakho ukuthi nawe usuke la wadlula azofike la naye yamnikeza ihope ukuthi lo muntu is not just preaching usho ukhuluma ngento ayaziyo yayibona lonto leyo uphuma kancane ku-topic yazi I've noticed something angazi noma irrelevant yini ukuthi every time awuthatha u5 nomfist pump uthi kanje no yazi ngiswekeza kanjani mina abantu abaningi abangijwayele bazukutshela mangibingelela mina i-out ngiyayihack not i-front hack ukuthi ngikubeke la njengethekini but ngiyakhakha because ngisuke ngikhombisa ukuthi anginankinga ngawe so wonke umuntu engihlangana naye uwubhuti kumina understand so mangithatha u5 ikwena ingoba ngeke ngikwazi ukukhakha so ngiyawuthatha ngithi then ngiyakhombisa ukuthi hayi ubhuti wami shuthi lento engiyenzayo angiyenzi ngoba ngiyenza nje because abantu angibamakethe for the fact ukuthi sengithatha u5 it means ngiyakurespect ngiyakurecognize yabo bengibona ukuthi ne-meaning ukuthi hayi ngeke uhlezi wenzela into yakho ngizohlaba Wakanda forever so bese sema ngilalela into zakho cause uyahamba okay ngoba uyahamba uyamotivate yabo ngifuna sesikhulume ngale motivation kancane okay sicela ukuthi ungimotivate njengamanje mina mfethu ngumuntu yabo scenario sibeka iscenario yabo mina ngumuntu mfethu kade ngizama ayilo ngizama njalo mangithi ngiyafika ngishayeka phansi uyayibona lonto le sekuphelelwe imali ngiloku ngiphusha la kwi-art namateka ayaguga sengicabanga no give up noma ngivasane ngiyoncukula wena uthini kumina okay yazi ngizothini kwena bhuti wami okokuqala wena buka abantu abenza lento oyenzayo asebephumelele ngitsho yizwa lonto for example ukwi-art bese mhlawumbe uyi-artist ngicela ukwenza njalo buka phela ukuthi uCasper no Big Zulu no ilist iningi ukuthi bafike kanjani bona lapha njengoba nawe uyi-artist angithi understand and then instead of ukuthi wena ubuke lobu ubuhle lobu asebe-achievile buka ngemumva ukuthi mapha ama-challenges ababhekene nawo yabo uzothola ukuthi mfethu most yabantu abaphumelele banama-failures amaningi angithi understand beze baphumelele mase kuthi abantu abagive uphile banama-failures amancane bese bayagive up ibona abafaka ustop empilweni yabo yabo so wena-ke thatha the same recipe yokuthi lama challenges obhekana nawo mfethu azi bra wami ukuthi njalo uma ufacana nawo funa something positive ukona because ahleze nama-lesson mina I'm telling you ngiyibonile yenzeka kumina from ukuhlala ejele isikhathi eside angithi yabo so kunezinto eziningi abantu bamazi umbuso Zulu but kuningi bese ngidlule kona for mina ukuthi ngithole i-opportunity ukuthi ngazane nabantu ama-celebrities ngaba
ngize ngigcine ngirecognize-ke emhlabeni nginama-failures amaningi then ama-achievements so ngizokutshela ukuthi wena kule phethe kuyona izofuna ukuthi ustikhe kuyona but make sure ukuthi into oyenzayo nawe uyayihlonipha. If kuyinto efana nezinto zomculo nawe yenza into yakho ukuthi abantu bafune ukuyithenga i-brand into yakho, thola ama-camera, shooter high quality pictures. Ma uyorecord iy'tudio ishathiwa mfethu isitudio esihlanganiselwe ekhishini but iquality ayibe khona. Once usunayo iquality khanda abantu phela bazokushayela ama-event amancane uqoqe i-fan base. Angithi understand we now into yakho uyi-professionalize ukuthi as much as kunama-challenges but nami ngiyayipolisha into yami ukuze one day mayiqala vele wena usune-experience because ngizokwenzela enye example. Yabona if ubuka uCasper unesikhathi eside uCasper efeyili until wangena egimeni. Buka kodwa ukuthi uCasper unjani namhlanje uyi-brand because unama-challenges amaningi nama-lessons awafundile. Ubuka uBig Zulu kade ecindezeleka uBig Zulu yabo uyijaji yabo umculo wakhe ungathi akanakekile kodwa mbuke namhlanje unjani. Yingoba ufeyile kakhulu masubuka lama-artist othola ukuthi asayinwa ama-record label. Umuntu ususwa from lapha ngoba ngathi une-talent uyaphumeleliswa ngenxa yama-network e-record label ukuthi ine-PR enswembu vele ine-budget yabo izomfanda nje abe yi-celebrate nje bhu lapha mwethu bashona phansi laba bantu isigcino because bona banyuswa vele. Understand akufani umuntu othatha isikhathi eyinyusa so wena the more face ama-challenges amaningi out yami it means mawuloku stick entweni uzogcina unswembu ngayo. Understand so stick wena angisakwithi ngiyaqhubeka so mfethu ezeyangini kaDukhula ka-M Emlazo yabo lo nto you also wayithola ususey'nkingeni yabo before kuze kufike le ukuthi uzuyaboshwa wakwaba involved kwi-life ye-crime. So what was happening lapho ungena kanjani kufika kanjani ukuthi wena ususuyithola kwi-crime? Okay mfethu usuka kanje ngiyaxolisa uxoxa isitori esizohla mama ngihleze bengizwa ngisho but la ngifuna ukuyicacisa kamnandi ngoba akupholiwe. Okay so bese into ezakalayo kahle kahle akithi ukubona ukuthi elokishini makushonisela kushawa idudla kushawa idudla kushawa isibhamu yabo and showcase vele lezi zasedladleni iy'gebengu suke ishawa ukotini oqondile ishawa ukotini yazi-ke iy'gebengu itetela isitayela so much imoto drophiwe yabo banamathekeli amahle futhi masigebengu yabo amantwana amahle ayayithanda yabo same time ankele iphethe ithekeli enswembu. So nami ngiyithola ngiyemlindo le nahlahle weminye ibrazwe wangasekhaya wayeshonile nje. Ngeke ngisho igama lakhe ngoba ngiyamhlonipha nabantu bakubo ngiyabahlonipha. So ngiyaqa mfethu sakulo mngcwabo lo yabo mlindelo kahle kahle. Siphula utshele la edladleni fese ubuka lo mlindelo. Mase siyafika lapha kushawa idudla kukhala ingoma mfethu angithi yabo because sibancane yabo sibancane ingqondo isa pick up ayirezina hlala ithatha lokho kuhle kuphambili ayibuki neminyaka mingaki lapho ngimncane lapha mhlawumbe 14 15 14 16 14 15 mina ngiqale lapho because bengifunda ugrade 9 25 26 lapho 26 yabo yes so masiyibuka-ke le nto bethu vele siyibone ukuthi nabantu abaphila kamnandi kanje bethu aphethe nje and bear in mind abuthi siyintwana sikwazi ukubona ukuthi le nto mayibuka yinhle ni kuwena yabo if iyinhle kuyena lo muntu oyenzayo what about wena because phela ngeke umjaje lo muntu osuke yenza usuke engawubona wrong but for wena osuke ubuka mawumncane kunzima ukuthi uhlaziye ukuthi okay behind the scene-ke yalento eyenzalayo yini and then-ke sithatha ne-outcome vele usipha wakaZulu wena ngizomusho wasedladleni uhlala eMlazi naye sivele besifunda ogwini ayisabona ukuthi ayingeke mfethu lento le inswempu kanje and then ngakusasa again ithini le ankeli lento enenza ukuthi nina nibone ukuthi ngiyakuyona kuleka ngiyakuyona le ankeli yabo ngakusasa njengoba ngisho ukuthi yabo la kwena kupholiwe futhi uyicacisa kahle yabo mfethu ngakusasa mase siyaphula utshela futhi semngcwabeni shuthi kwase kusekuseni mfethu sisehholo futhi ngasedladleni yabo yellow hall
ekudedela ukotini yonke leyishaya ijini emhlophe mfethu nelinye ishethi kodwa yabothi ukotini obizayo. Yathi nje mfethu ziningi iy'gebengu wathi ngeke bayiqede iy'gebengu angithi yabo ziningi iy'gebengu kuney'saqala ubugebengu namhlanje kuney'zalwayo ey'sazoba isigebengu khona kusasa eziyoqala uba iy'gebengu angithi yabo lento mfethu uyikhuluma uyisho eduze kwethu yabo wayengatsheli thina mfethu wayengatsheli thina ngifuna umqambela amanga wayetshela umuntu ayikhuluma nje naye and then thina-ke salalela so yona nto leyo mfethu yasayintwana samuva-ke from ukuzama ukulola ama-Ellen Key yabona lethiwa ama-Ellen Key uSipha vele ibrazo yakhe naye incinza iy'moto ukabone mekwenziwa ama-Ellen Key wabuka hayi lento yaziwa njena mfethu asiyithathe yabo size 8 ama-Ellen Key qala sashisela ngoba vele uyayazi sayilola sayimisa yacwitsha. The next thing nje sihambela la elokishini yabo masibona imoto emile uyayivula ivuleke sibaleke siyayitesta lento ngiyayithemba nina influence ebheda same kanjalo wagcine nabo emompetha okuvula mina vele ngoba ngiqala ukushayela ngimncane edladleni ngikhava iphathi ye-steering 14 15 mfethu 14-15 kwakuwu-2006 yabo from grade 24 bengingasiswa 26 ngasemfundo 8 umuntu waqala kanjalo-ke bhuti wami then lento kuyakhula idimoni lento mganga yabo tethiwa ngisho umzali methi uyayikhuza ingane ingakhuze so una 14 ushaya imoto yokuqala na-14 imoto yokuqala siyintshontshe ayithi mina ngizalwa ngoSeptember mhlambe ngicathi imoto yokuqala mhlambe la ku-15 cause ngeke mfethu sasina-14 angina-14 cause it's the same year engaqala ngawo angithi mina ngifunde eProti eMandiyeni so ngiyabuka la mangisesikoleni ngibuka iy'moto lapha ey'pakile yabo emzini yamandiya lapha ngasikhathi kufunda mina ngibhizi ngibuka iy'moto kupakeni yabo mangibuyela emuva ngiyabatshela lalela lapha kune-Uno kune-Round yabo izona iy'moto ezazikhona ngaleso sikhathi and then siqhuma okokuqala sathi masifika la kaMnyandu yabo sifika kaMnyandu siphethe amabhithi la sizoshaya isitimela sokugcina lesi siye emobeni bese sinyuka ngiy'nyawo-ke siyongena eChatsworth yabo vele qhama ama-security esiwakhipha amabhithi asiwalahle emgqomeni suku lokuqala lo sithi siyondotshaya lama-security avele athi niyaphi siwatshela yawuthi sikhuthuza ngama-security aqeda hamba ngoba siyintwana sithuswe nje ukuthi siyazi ukuthi kukhonani asibalekanga ama-security ey'hambela. Kwesibili sahamba sayintshontsha-ke imoto yabo yajahwa leyo siqala ukuyithatha yajahwa yajahwa nakhona futhi cabanga nje uyabona ukuthi nje iy'ngane ezayiphaphile leza fethu sihlaziya-ke simanje nijahwa kanjani manje ayisiphaphile yazi sijahwa kanjani yabo mawungena ka-A la kushiswa khona inyama kwenda kushisa inyama la kuthiwa isekaphana umbela iy'muntu phela adahamba sayikhohla indaba le ngasekhomishana kamdlala ngizonywala ngave ngizodlula epolice station yabo ngithatha u-right ngithi ngibhenga la ima uzodlula ngasepolice station yabo ntshontshiwe yabo ngivele ngithatha u-right lo ungenamdla ngene ngawo la ngaphakathi ka-A ngifike ngithatha u-left njengebhasi ngosuke ehamba ibhasi mase sengizojiya leli curve leli sengibhenga ka-left u-B u-D straight u-B ngithi yabo le ndawo uzivele amaphoyisa iqhamukela le khoneni mfethu ngabe ngiphambana nawo nje amaphoyisa mina vele ngithatha u-left la ngeskwebhini thatha u-left ikhala abasondo mfethu besijahwa nje amaphoyisa angahlangani la ijapile intwana ey'phaphile athi ngasho sajahwa mfethu imoto sayishiya kwaboshwa i-out eyodwa le out kubo naye izalwa iy'gebengu bayimokolela yazi i-podcast bayikwazela
bayigwazela-ke le iyaphuma pheze anoma 1.5 yabo yazi kuke kube njani eSouth Africa. So le bantu bebegwazela namankela asasichoka ukuthi nina senzenza igebengu nisayifuna imali yethu. Nizobona nizoyontshontshwa. Sena blackmail manje. Nizobona nizoyontshontshwa. Impela sincule lamankele sesifakwe iwonayo manje santshontsha iround. Salidayisa iround abathatha imali yabo basithengela i24 ye-export nebhodla le-Jack Daniels. Hayi confident yaqina lapho. Waseseshweni manje. So waqala lapho ukubheda bhuti wami. Labo imoto nidayisa umalini ngaleso sikhathi. Uyazi nje phela lento yaselokishini nalezi ayikhathi uba 2000 eshisayo. 2002.5 imoto bezilezo imali phela nalezi ayikhathi. Because bekuyile imoto vele ama-round ama-Golf 1 yini lento le Omatez Conquest. Not ukuthi kwakuyiprice akwakuyiprice yemoto eshisayo. No phela ayingeke ayistone. Kwakuyiprice nje yemoto eshisayo. Hey. So nje wasendokhunja la mhlawumbe ma estimate nje idokhunji imoto enishaya nama-outs zingaki. Angeke ngi-estimate manje bhuti wami. But at the same time futhi angibanga too active. Angibanga too active. Angifuni ukuqamba amanga. Ngathi ngubani yabo like odumile ngizenza isincwadi. Hayi net. It happened nje. So angikwazi uku-estimate asijeke naye mina besishaya 5 thina ngosuku. Besishaya 10 ngosuku angeke. Angifuni uba nehub. Like besisho nje mhlambe 1 and then mhlawumbe after 5 days makuphela imali uyazi into obungani nje maphela le mali yotshwala leniphuzayo nijethi niyazi sengicabanga ukuthi fanele siphinde sibuyele eroundini. So bekuba ileyo nto ngoba bengingayona into umuntu obese matured ukuthi eyami icrime isisolid mangithola 5000 ngiyarenovate mangithola ukuthi lento bekuyinto nje mesithola imali siphuza utshwala nesenza ukuphapha then labo showcase ingane ibuzwa kumina ngitshela wonke ukuthi hayi amagitha la ingane ibuzwa kunina Icabaraze edli hansi lapha niqhamuka nama exports yabona Jack Daniels. So from my understanding mina ile phahla leyo ngitshontsha imoto akuyona yagcina kwenza ukuthi ugcine usuyithola uboshiwe. Akuyona bhuti wami into ngingasho ukuthi into ye-crime kuphela. Ngathi yonke into iyakhula mfethu. Yeah. Yonke into iyakhula, umuntu uyakhula. Hlahla siqala siyimpanda ngithi. Nengane iqala esiswini yabo. Namanzi mawafayibha edeni aqala emancane akhula. So yonke into yenza iyakhula empilweni. Ukuthi iyadepend ukuthi wena wenza into positive noma negative. Nabo so thina ibhadi usasenza into negative. So yakhula lento from imoto to fanele umphuce manje umuntu ukuze kuzoba imoto enkulu yabo. To sekufanele kuphuce umuntu imali ke manje straight yabo. Ngoba lento yokudayisa iyabheda yabo ukhohlakala nje mfethu okukhulayo. So ngiboshwa vele deep ngalendlela yokugcina ususebenzisa ngisho ibhamu. But angazi ngibadubula abantu. Ngibulala abantu yabo. So it was ubugebengu kodwa inyuka igcina ifike esibhamini lento. Kodwa ke icala lalingibophile even though lesibhamu angilona icala esasilenzile. Kodwa at the same time futhi angiblame ukuthi abantu abangibopha alingidestroyanga yabo. Instead lingenze leyanto ngaba yilo muntu enguyena namhlanje. At the same time futhi isikhathi engisijezile u8 years ngihleli it's okay because bakhona abantu abake basafarisha through isandla sami yabo. So that's why ngicommitted ukuthi each and every sengijezela amacala ami. So manje sekufanele ngenze okuhle ngaso sonke isikhathi ukuze mangijabulisa imndeni ewu10 ngibe ngamosha umuntu eyodwa it's okay yabo. Because sengithola abantu abancuma manje abathi imbuso into yenzayo yinhle. Akusabona abantu abasuke becomfort umuntu engangimhlungezile ngaleso sikhathi. So angithi lecala lakubopha wenza iappeal waphuma. Lona ngaphuma phambili. So shoot wow innocent. Ngangi innocent. So bona yini ababe accuse ukuthi wena uyenzini? Kuba kuesigamekweni. Esigamekweni. Ngesikhathi esigameko. Kanti vele wena abaseshi bayakwazi vele ukuthi awuqondile. Yeah. So kunzima if ubatshela ukuthi indawo yazi. Because vele ngeke ungitshele ukuthi wena ungathi untshontsha amafoni la
hleze untshontsha amafoni abantu makulahle ifoni obvious kulungisa one. Yeah. So it happened like that's why ngithi mina shoot at some point uNkulunkulu namadlozi ayifuni ukuthi umbuso Zulu ajeza yabo because ukujeza kwami manje kuyasiza ukuthi abanye abantu abaningi bangenzi lamaphutha engwenzile because ngikhona ngikhuluma ngawo lamaphutha ngikhona nginakekela iyouth ukuthi ingawenzi lamaphutha kunestrategy angazi noma yizona so so ngiyakuzwa ukuthi yabo nje bangikubuza lemibuzo lo lokuthi ukuthini ukuthi ngifuna abafundi yabo lo nto le ukuthi no matter how deep you are kanjani yabo because sometimes umuntu ukuza ukuxoxa istory esifana nesakhe esebona wena manje kuyasizwa yabona kuyamlapha omunye umuntu omunye kuyamshintsha yabo njengoba ngikubuza ngale mibuzo nokuthi mhlawumbe ufuna ukugumba ezinye nje ngifuna sixoxe le conversation engasiza abantu yabo so mina ngifuna ngithathe back first day use uma holding cell first day first night uma holding cell ase police station kwawuqala lapho ngangaqala ungaqala hayi ngangaqala ufika vele hayi ngangaqala but ukuboshwa kanje ngangiqala waphela indlela zokuboshwa ukufaka khona ukuthi ungene kuma holding cell ngokuthi umiswe eceleni kanti imoto inezitori yabo ungena kahle lapho mina lapha ngangena ngeforce ngoba kwakuyicala elikhulu so lalinde uqhuma kwesibhamu yabo lalinezinja ngadliwa izinja lunywa izinja blind ima walandwa ngeforce force kanjani kahle ezinja kanjani ngistory long story ngathini la ekwenzeka khona icala sicashile sibaningi ngithi yabo sesenginokuqhuma kwesibhamu so amaphoyisa amefika akhipha bonke abantu abacashile la ngaphakathi ngithi so masiphuma thina ngoba vele kona yithina ama prime suspect siyahla ngithi yabo siyaphuma mawuhlala la bese kudedelwa inje uhleli phansi usuka phezulu like endaweni kanje kodwa enganayo i-ceiling yabo so indawo like a space uyabona isibhakabhaka ifume la so usuka lapho uyaxhuma wehlele la mawufika la ezansi kukhona izinja and then bayidedele nje ukubamba kancane yabo nje mawunotice amangigqoka isikhindi nje abantu abaningi nginamazinyo nje mina benginganazi inyaweni namabala so yenze that day ngiboshwa obviously kinjake mayikudlulwa ikudla kakhulu ngaqinisela and then yangidla unyawo nawe inyangiluma kancane ngala already usunesibindi nje phela sazimshilo nje hayi kona mfethu babebambe vele ufisho omkhulu lapha it had to happen kufanele nami ngijeze because ibuka manje look how you turned out exactly and ngi inspired mfethu kona impela yabo ukwenza izinto ezigrand so njengoba police station holding cells lokuqala uvalwe ngaleli cala what is going on through your mind mfethu umuntu useboshiwe mfethu umuntu uboshiwe manje ngithi yabo umuntu uzoboshiwe like straight ngaphuma kanjani ibhek yabo mhlawumbe kusazobonakala ukuthi ayingeke iflop yabo uhle no accuse nabo bala khona mawuthe ngihamba la kwakhona ngisho intombazane cabanga ngithi yabo ubona ukuthi njoba nila bonke abantu abala bekho kids hayi abekho kwakhona ngisho intombazane mfethu khona yotheme ehambela nentombi yanje yabo so but ke saboshwa kanjalo udliwe izinto sizama ukusiza nabanye abalimele abawu2 bathathwa sayisho esibhedlela sonke abanye balaliswa abawu2 ngoba zayibadle kakhulu bona and then thina abawu2 sabuyisela back epolice station safisa sahlala khona then siloke seyihlaziya le table wenzakalani yabo but ngi-understandanga le nto until ngikhule la ngi-understand khona njengoba ngisho ukuthi kwakufanele yenze so suka lapha uspend insuku engaka epolice station police station ngafika police station udlenda ngisakhumula zolo esingakho ngiboshwe yabo into masudlule awona lesi no but angihlalanga like more than 3 days police station 3 ngasheshe nje fast bangishango 7 days we-appeal we-bail ngiyaxolisa shango 7 days ukuthi ngizobuya after 7 days sesizokulela i-bail
ngoba sabingelela. I think it was 3 days e-police station. Yeah. Emva kwaloko wawubingelela imanje. Bingelela imanje kwathiwa isicelo ibheli sayifuna yini, sasho ukuthi ibheli sayifuna. Kwathiwa sibuye after 7 days ke sizofaka isicelo Reminded phansi. Yeah, sashona phansi ke sayiwesiveli. Ibanga manje lapho wena ithini iplea yakho ngaleso sikhathi? Ushwanyana. Ngasikhathi kuzolokhu nje ibheli abakubuza ukuthi upleada kanjani, ababuza not guilt obvious. Wathi not guilt. Sabatshela not guilt. Yeah, sabatshela ababuza bhuti wami sabatshela hayi not guilt, wathi ayikho inkinga. Ibheli nayifaka sathi yeah. After 7 days, application. Yeah. Lamemeza like at least yes. That's not. Kitchen okay. Chicho, kemini okay opasa zeto ke. Marubona ukuthi ayabona ke. Uthatha ukiwe yavula la ufika zikulethile. Abaphumisi. Ayakuhlaziya uthi alabile yabo uyabona ingana naku ufikisa u6 wadubu uyeceleni ngala uhlatshwa ku8 uyabona okugcona lokushini ukubona uthi oh hayi ngathi nayo ujolo ibona ibabisa awubike ngala bafuna ukuthina mase lokushini akutshela amarazi ukuthi mawungene nje wenze show ushona ngakarazi. Aselokishini uyakwazi nje lokuthi amarazi nje ixoxele ngisho kubona suqala ukuthi bakutshela sepshana mawenzeka nje boshona ngala ungalinguye ngale. So okay, shona down the stairs then sikhomba elokhu njani midam where yolinda khona itrial and lapha to survival of the fittest. Lalela ngincinza uaccused la uthi uaccused lalela ke mfethu ngaye ngaboshwa mina yabo mawufika lapha ngaphakathi awukeke umuntu okhuluma naye ongamazi yabo uye kumuntu okhuluma nomuntu ukhuluma nami kuphela yimi hayi moja accused makusho naye iqondile ngathi ayisho siqhume ngola wona mnandi sifike wesivile kwakusathawuzwa ke la thawuza esifaka thawuza ngakubona la usala naked usunqunuke manje thawuza ngiqale nje uyibona lento sibuyele empahleni masisafolile la ngiyaqala ukuxoxa lento yabo masisafolile la same time bethi ngifolile reception was accused la sekuyipassage mawuthi left uye side mawushona phansi uye B yabo B side same time la even iqhamuka ezinye izinto zona izofolakala lo line oldwana yini nonyuwana nitholala ngoba nisayeboxing ngiyithabo laba vele oldwana bafola ngala mevula ubaba bayongena ema-sectionini angithi yeah vele iqhamuka ezinye insepho la zithi yes kuthini ngithi nayi moja ukubikelele ngesizulu uyabona ukuthi bengasho into eningi ngizokucaxela ngithi hayi moja shosho bafethu yabo kuthiwa yona shayisa la ayithi nayi bethi ke ngikwazi uza lapho but manje ngikwazi yabo njeni uthi ungakhulumi namuntu kanje umuntu engizokhuluma naye benzile ndoda lengibojela bebe ushiftisa same time u6 bewubhesa again uaccuse akayifuni lento bengimxoba ngixoxa ngiyena athi ayisho bafethu washayisa la wavelwa haya cabanga babe bamthumula bamba ngakabona sithi ngithela ndichopenye uthumula ibox bakuthumula ibox abantu bayingozi yempela hayi kodwa ngithule mfethu hayi ngijike ngala hayi mangifika la ngaphakathi kuyavulwa la eseleni bengijuvenile vele yabo ngabe ngisamncane kuyavulwa ngifike eseleni uyazi ke left and right yabo hayi zingilinde ngala abuye amazwi amabrazz uthi hayi ndoda aqhamela uzoba ngonyana umuya ngakwesokudla
Hayi kamnandi nami ngicamele ka right ngifica ama-outs lapha kuwukuthi-ke into yasejele mfethu like ngoba basahlupha hlahle laba esisebenza ngabo ukuthi babe grand. Mfethu ku-right ungayikhohlwa ukuthi unjani ukuthi uba khulume nje beflex ngoba usema-outini lapha sekuwabantu besilisa phela nje uba kuyinsizwa izokuthatha ngendlela oqhamuke ngayo if uthithiza bazokuthithizisa ifulu abazokushaya ngoba impi abayifuni amandla abawafuni bazokushaya uma ugoloza bazokushaya shuthi fanele nawe mfethu kube nje out respect inhlonipho nje hayi bafethu hayi nogosi nami sengingenile yabo nami ngakhuluma nje ahlayi bafethu nami ngingenile la umuntu kodwa inombolo cha bhanga ngishaya inombolo mfethu kodwa cha ejele ama-26 angina-story wabakhona ngasedlandleni yabo leyo ngangena njalo-ke obviously uyazi-ke lapha fa ukhiphe ogwayi-ke nama-airtime ukuze izolaleleka le nto yakho yabo same time uyafoliswa la ngisho upopop uyabanjwa ubekwa kanje khona inike libikile lifuna ukuze ukuthi awubalahlisi bafuna ukubamba ukuthi unesi noma udokotela bakathi unesi noma uthisha senjeni udoka ulahlile funa udoka manje ememava ukuthi salwazi emajaphu jafela ubithi bakulesi noma unobhuti wakho o-Transnet awuphelile hayi same time funeka udonga yabo hayi nami ngaphusha-ke for i-survival udongile imali esendwayo yabo hayi nami mfethu ukukhiphe-ke la oma-airtime lawo yabo kwazi ukuthi ngitsheke ngize ngingene esectionini uyazi-ke iy'gebengu ziyazana mase ufika esectionini vele ufica abanye obaza umnyango abanye abavele bayinombolo sathi uncika kubona so ngangena-ke mfethu emaselini ngalesa sikhathi because I think la namhlanje ngithola nethuba lokuthi isitori sami ngisixoxe nje open because most of the time izinto siyayixoxa sizikhe phezulu and angisixoxeli le story ukuthi kube khona intsha ezabona ngathi sikhuluma nge-lifestyle ngathi mhlambe senze i-crime engathi ipolishekile yabo I'm just sharing nje i-story sokuthi kwenzakalani nami ngaphakathi because ngithola ithuba even though ngingajwayele ukwenza ama-interviews akanje or ama-podcast akanje laphana ngalesi sikhathi ukuphakama kwakuphezulu 2011 ijele belibheda mfethu kuphakwe ekhishini yabona phakwe ekhishini hleze kuphakanywa yabona mfethu uma uyevisitheni kufanele uloku ugadwa manje umuntu wakini maybe wena fanele abize nawe nika yabo ukuze wena uzomgada-ke la emarempini ngoba ngalesi sikhathi ukuthi uma ubuye evisitheni uyihambela inombolo uma upassage vele uhlangane nabanye abantu bakushaye ngo-7 no-6 tatazele bakushaye ngokhile bakugaxukile bakuhlukanise gingqi kama-orange bakuhlukanise ugwayi udabuka amapakela bawufika phezulu usho ukuthi uhlukanisiwe ubanjwe ngempama so ngabona mfethu uthi okay at the end of the day umuntu uzofanele athathe inombolo ngingane yagogo nomkhulu yabo athi ayikho indaba ukuthi mawuthatha inombolo ubulala abantu ayikho vele like akekho umuntu engambulala for mina ukuthi ngithathe inombolo and secondly akekho umuntu okhona emhlabeni ongathi wagwaza umbuso or washawa umbuso or wahlukunyezwa umbuso ngoba emthatha ngokuthi yena uyisisebenzi mina ngangiyithathela ukuthi kahle ngangishaya lezi zami ngesivalo nje amaniga ukuze ngingangihlukanisa ngiwajoyine but mina inhliziyo yami ayikwazi ukuhlukumeza sometimes izinye izinto sukuzenzela ukusurvive nanokuthi i-environment ekuyona iyakuphoqa because alawazi uzohlezi unenkinga ngohleze nginenkinga and akekho umuntu ekhaya uzokhokhela imali yombhede ibona le nto le umbhede ngihlala emhlanga ulala emhlanga kodwa kaloku udate walala khona afike uphetha khona sengikhusha umoya ase ngilele kanje kubabuka kanje abanganayo beqiniza le befakwe eshaweni begijima befakwe eshaweni sengilele kanje lapho ngcono ngawuphusha lo 610
So kufanele bethi ukuthi ngithatha inombolo ngaba yi-26. Yeah. But ngangiyidefender mangiphethe ugwami ngihlala nama kuthiwa yes nami correct. Yeah. Bengibuka kanje. Noma kuphakanye. Uyahalela uthini umuntu lesisebenzi seyishayela ethi hayi esinalo ukushayela lo B4 ayithi azakwazi ukuhlukanisa la vele uzoshaya inombolo ngangenzeka nje correct ile ngidlulela nezinto zami yabo makuphakanye futhi kugwazana ngiyakwazi uyingcela ngodonga yabo ngibe safe but in terms of ukuthi ngangakwazi umuntu or ngangiphuca abantu ogwaqa. So wena in your own views would you say ukuba khona kwenombolo ejele kudala ichaos noma mangase kuthiwa ayikho inombolo ipeace ngeke ibe khona ejele? Inombolo angithi inemlando ewu2 kahle kahle ihlukene futhi imlando angithi. Yeah. Lo uqala uthi yayishawa inombolo kuphakanye ngoba kukhona izinto ezayifuneka ejele. Yes. Angithi yabo. Yes. Mase kuthi manje seyitholakele lezi zinto iboshwe zazifuna. Yeah. Angithi understand ngoba phela iboshwe izinto zifuna ngegazi vele. Yeah. Zazifake igwazo nje makhona into efunalayo abaphathi abangayenzi. So seku right manje ejele awulisey ngalesa sikhathi it's okay noma kwachitheka amagazi. Yeah. But isitholakele manje into adifuneka yabo. So akusafunali futhi kube khona inombolo echitha igazi. So isiyakwazi manje ukuthi ibalance isiqede ichaos. Kodwa if imizothola umuntu osayislima osathatha izinto ngakudala iyakwazi ukuthi ibe ichaos ingayiqedi ichaos. Ngizokwenzela example nje njengami. Yeah. Mina for mina ukuthi ama program akasengashintsha ngwarana ejele bengwenza namagunya. Yeah. Need to understand. But ngingawenzi ngobunombolo ukuthi ngiye emagunyeni ngofike ngithi correct or line no. Ngiya nje insizweni bafethu bobhuti wami niyaphila because ibona labantu abacontrol ijele ngithi yabo ibona labantu abangathi mangisathi mina ngizweni i-tournament ebhola ngimema amajele awu5 bavele bagwaza iboshwe ingasenze. So mina bengibanika le respect yokuthi babe yiphathi yayo sengashintsha ukuthi bafethu madoda amakhulu niyaphila ngihloniphe insizwa nabasekhaya mina niyazi ukuthi ejele ngizwana nokuthula. Ngimhlelela i-tournament la ngizobeka khona ijezi ama-trophy ama-medali yakasengashintsha. Ngimlandela ama-celebrity o-MC o-program director abantu besifazane uyabona amagunya yajabuza washamehla izinto. So same time imfethu bazwenza sure ukuthi ama-social from ukuhlukana ukushiyana itebhisi ibhilidi bazwenza sure kune peace ngaleso sikhathi. So they control the chaos manje ngepower yabo ngithi understand. So bafuna influence nje positive and then once waba influence ubenze babe iphathi yaleyo. Ngoba mina khumbula ukuthi for the fact ukuthi ngiletha ama celebrity ejele ngiclean ngihleze ngigqoke kahle ejele shamateka amoja ngiyagunda ifade angithi yabo hleze ngiqondile bona ba expect ukuthi bahloniphe bona mina. Ngenxa yezinto engizenzayo but mina ngayithena lento hlonipho ngayinika bona. Angithi understand because i-purpose was bigger than ama-egos ami. Yes. So kufanele ngishone phansi abaniyazi bejele leyo. Nami njengoba ngangiyi-26 awukho umnyango wokuphuma but inombolo angisabaphakamisa o6 nabo ba-understand futhi ukuthi why ngingawuphakamisa u6 ngoba angikwazi ukuyocela abaphathi ukuthi bavule ijele kodwa emakhoneni ngiphakamisa o6 bona bayazi ukuthi ngaphakathi ngiyi-26 kuwukuthi manje into engiyilwelayo ukuthi le nombolo ayingasihlukanisi phakathi isenze sibukane engathi sisitha. Ayibe khona ngoba ngeke siyiqede isuka kude but ikwazi ukucontrol ijele ukuthi libe grand. Ngithi yabo. So I will say kudala it helped from a situation ayinsizwe izinto ezazifuna lapha ama-out but right now ayidingi ukuthi sengaze kuchitheke igazi. So i-chaos kodwa futhi iyaqondisa if izofikela ebantwini abanengqondo. Ngisho futhi at the same time ukuthi ilokhu nje igazi alichitheki ngendlela engabe lichitheka ngayo kuba yikho because wonke umuntu ngabe ufika nekhanda lakho ukuthi mina ngisiqhwaga ngasekhaya manje yaphela yonke kanjalo nje yabo lonto leyisekho lonto uyinkinga ngakini ufika la kunabantu abalimise ngendlela yabo nomthetho wakho ozowulandela. It's true. So mfethu uyawushaya lo 7 days mawuqeda ukushaya lo 7 days then ubuyele enkantolo. Mawubuyele enkantolo bathini? Ngafike ngaqala ukuqula ibail.
uqulela ibheli. Ibheli vele uyiqule ngathi iqula icala yabo, wenzalani, niboshwe kanjani, chazi nabameli ngapha bezama ukukukhipha yabo, lande nomseshi ezosho ukuthi yena uyayivula noma uyayivala yini ibheli yakho, ifethu uyayivala ibheli uzochaza ukuthi wayeyivala yabo, sokwenziwa wonke lawo ma-process until inkantolo izikhipha isinqumo sokuthi-ke ibheli asiyitholi. Ya amabheli avalwa, so sa-attenda from 2011 siya-attenda, sishaya ngama-remand yawazi 3 months 2 months 4 months yabo, lokho elihlehla nje icala until sihlale 3 years. 3 years nishaya ngama-remand? Yeah attende for 3 years mina eStokisini. And then 2000 ushone nini uMandela 2013. Ushone uPresident Mandela 2013 ngoDisemba kushona uMandela, ngikhumbula because ama-TV ayidlala yena nje kuphela yabo, so ngiphume nje ejele mina ama-TV edlala uMandela kuphela. Sathi si-attend inkantolo yavina si-offerisha amabheli yabo, yasofarisha after 3 years. After 3 years ngasibuza sathi ngiyena nje bakhona abantu abanikhokhela amabheli la, ayi ngeke ungavumi sohuzukile 3 years. Sesifuzile yazi-ke midameke yahuzuka kobhola beza khona ukuthi shawe inombolo okubiza msunde beni kuyacula kuyanti abacula dabukisayo yazi manje kuqakeka abantu bethu ejele bethu ihotela ngisho yazi badlala abantu badlala thina kodwa kahle because sizama ukuzenza abantu abastrong ubona yabo, mekubuza umuntu uzama ukuyiqinisa ukuthi hayi no hayi sikrena siyihlalele kodwa uyazi iyashuka bese ngibale mask guys uthi sebespreada lento engazi ukuthi hayi ejele uyihlalele usibanibani uyayidalela ejele mfethu ngisho ungahlala kahle kunokuhlukumezeka kwakhona nje okwenzakalayo ngisho athi uhlezi uyithulele uthi ejele uyakhuluma so ngitsheleke medium uzokhuzwa 3 years usukunjani futhi ngiyathawuza khona la sibuye siqule khona 5 days shama come tomorrow asaye ema-sectionini silale eboxini linjani ibhokisi imqunzu ekusudliwa imqunzu 5 days. The next thing ngilapha ekuseni lapha B1 letiye lakhona elishisayo no2 stand epalini elishisayo lezinje ezinkokothayo mfethu the next thing mfethu usuthwele izandla wehla lapha ephaseni ukhonkotha izinje uyongena lapha ereception awukaqedi emabhubesini manje lapha la kuhlangana khona wonke ama-section abantu abayinkantolo abamba oThekwini omzimkhulu senihlangene nonke lapha ma-28 lapha emumva ma-26 ngala ayahlangana kuyaqotshola yaphuma kukhuthuza abantu impatha hayi bafethe ejele kuyabheda ndoda yabo kuyabheda le mpilo mfethu ngiyiphile for 3 years yabuya endleleni mfethu zami ziyakhanda la imali kunuka ezinye izinto kungena unyuwane usinawana debelala emgaqweni bangena nephunga lokugcina ama-foreign ayalwa ngola hola isebenzi ifuna ukwakhuthuza alwa ama-foreign yabo le nto mfethu yabo if hleze mina ngithumela lo myalezo lo nigga lami ukuthi one of ama-strategies mfethu okudila ne-crime, drugs and what kuyintsha ukusebenza lapha eStokisini fayisetshenzwe lapha eStokisini yabo eStokisini fanele kusetshenzwe yabo labantu abalapha eStokisini ibona abantu ngempela efaye babe nama-program abawupoison yabo ibona abantu efaye babe nama-activity laba abantu yabo nje ugovernment meqale bavalela amabheli laba bantu fanele abakhande busy ndoda abakhande busy adile nezingqondo zabo kwangempela because wonke ushevu uphekwa lapha nongena ahlale khona lapha kancane mhlawumbe 5 months uphume esenye into plus uphume esenye into because lapha mayefika ufica igebengu ezihlukahlukene lapha ziqoqene ithi zikhuluma amacala ungena kade ushaya shoplifting uphuma uswazi ukuthi isibhamu wasithola inkabo ungayifonelaphi bafuna inkabe uhleli nenkabi ifonele ezinye inkabi zawo ngaphandle mfethu yabo so bakutshela mfethu like yidla ngempela mfethu yabo yila ngempela mfethu kuphekwa khona ugesi lapha eStokisini when it's come to into yobugebengu bakutshela istory sakho ukuthi usichaze kanjani lalela enkantolo kunemanje la khona umuntu olalela uthi wena uboshwa kanjani bathini ofakazi alalela athi hayi
i-wrong lo nje bengekho ama-fingerprint yeke ugwethe ushawe ngemnyama ungakhona ushawe ukuthi awulabantwana imihlazenja nayo ushawe ngemnyama Uhlangana ebhantshini ibenjana igwetshile so bethi i-that's why ngihleze ngiyikhuluma le nto yabo. Yeah. In a way ukuthi once ngaba ne-power enough yabo ne-influence grand ngiyafisa ukuthi u-correctional services no-SAPS yonke iminyango ehlangene nezinto ze-crime ingabhekwa le nto yasesitokisini ngoba isitokisi ngisho inombolo eserious iqalwa khona lapha gangsterism ila qashwa khona ngempela abantu benombolo ushiye laba abaqala la eminyango ngokuphapha abafike bashawe lapha ejele bekhona into abangayazi kodwa la ufika utshelwe ngempela ukuthi ubani inombolo lesesitokisini ayijwayele ukwenzeka leyo nto ebhantshini yabo ebhantshini kakhulukazi mina lesikhathi engihlalile abantu abahola yilaba sebevele besebenza that's why kungazi ukuthi ebhantshini kugcwele abantu abasebuilding kakhulu then abantu abagqomayo abaseyintabeni nwathi njengasesitokisini because lapha ebhantshini vele kufuna ukuthi wonke umuntu ayiphathe kahle wonke umuntu abesebuilding wonke umuntu ahlakanipha abesebuilding ngoba phela kushawa iminyaka ebhantshini so bafuna into elight kahle kahle into enegazi abayifuna hambe esitokisini yhambe esitokisini bethi kuchitheke igazi esitokisini abantu bangazodlala esitokisini bethi kuchitheke igazi esitokisini bethi uyaqhamuka ubaba umemeza njani bethi media esitokisini mfethu kuyanqamuka ngiyona indawo leyana and indawo uyafuna ngempela ukuthi isetshenzwe hayi ngeforce bangahlukunyezwa abantu abakhona because laba bantu mfethu bayicause environment babukele ama role models wrong yabo so labo khona etokisini kungena even nabantu aba-innocent bafike baba ama-victim abona bamba umuntu angene innocent lapho yoba i-victim aqhashazwa ahlukunyezwa omunye azadlwengula ndoda yabo engalazi icala yodlungulela lapho omunye angene ekade eyiphaphela nje lapho feze imhlukumeze iboshwa aphume nenhliziyo embi sebulala abantu omunye aphuma ahlukunyezwe umuntu mephuma amlinde ukuthi mhla ephuma ngizombamba lo ambulala enza icala elimore ngenxa yempilo yakhe phela lapha esitokisini omunye aplaniswe la esitokisini uthi leli icala fanele kufa ofakazi yabo ukuze lecala lizophela isuka vele la influence yabo so that's why ngithi mina le ndawo yifo sisebenza ngempela ngezinga lokuthi intsha siyayinciphisa ukuthi igcwale emajele osengene ejele waphuma sifuna abuyele ngaphakathi le ndawo iyadinga ukuthi inako and ngitsheleke ngoba mina ngihlala 3 years kuyona yabo ngihlala 3 years full mangithola ibail same time phela ngiyavuma ukuthi ayikhona uzongikhokhela ngithi ngibuke umuntu angiboni umuntu wasekhaya yabo isethe kumalini lapha ibail phela le bail le ukuze ngeke kube ngathi ngisho ama prize amaningi umali enhleze ngibatshela abantu ngathi 2 blocks 3 blocks yabo ngisakhumbula mfethu izinto eziningi mina ngumuntu mekwafocusa kwenye into uthi ngidlula kuyona ngendlela yokuthi ngize sometimes ngikhohle but ila nje 2000 iphela sathola kodwa bafo good luck kuleyo ukuzama ukuthi ukhuculule lo medium yona iyadinga ukhuculula kodwa une target enkulu la ngemuva ingenzeka mfethu yazi kanjani idinga ukuthi babe busy mfethu kuphela fanele babe busy mebefika lapha ngaphakathi bangahlaliswa nje ngoba kunabahlala o4 years kunabahlala o3 years khona njengathi nathi abahlali ngisho 5 years be-attend yabo so kufunala ukuthi laba abavalelwa ama-bail kube khona izinto ezibhizi abazenzayo kube nama-team ebhola nakhona yabo kube nama-team ebhola kube nama-competition ey'ngoma nakhona ngoba the same people abadlala amabhola ebhantshini basuke esitokisini umuntu masegwetshiwe umuntu ufika ayifice lezi so imagine-ke ufa umuntu mefika nje esitokisini ufika vele kunama-program akwenza ukuthi uguqule impilo yakho ukwazi ukuthatha ama-choices a-right uyabo uthi ungathi ul-attend i-case omunye umuntu ithi imgweba vele mentally use-ready ukuthi okay sengiyakwazi uku-accept amaphutha ami empilweni so njengoba ngigwetshwa it's okay ngizofike ngiseve ngigoduke omunye uthothi ul-attender alwini icala ngishelazi but because of le ndlela ekwenzeke ngayo imidam kudilwa nengqondo yakhe apho mesethi njengoba ngiphunyuke la ngiphinde ngiwenza amaphutha understand so idinga ukuthi laba bantu banakwe ngoba ibona abagcwalisa ngala ebhantshini
ibona futhi abaphinde baphume bayemnyango bamoshe kakhulu. Yeah. Ngoba umuntu ufika athende mededeko aliwini icala uphuma vele ubehleli kanzima uyaqobola inombolo kuyaphakanya akalali yabo kulalwa ngezikhathi vuka ekseni ufakwe emashaweni ngenkani vele lo muntu u-correctional services phela wona wenzi lutho ngoba ojele bashaya ukhiye inkinga ilaba ithini esuke sisendlini so lo muntu siyamkhanda vele simxuba inhliziyo mephuma inhliziyo nje uzoba njani lo muntu ofika abe worse ngapha exactly kanti if kukhona izinto ezama ukuba cover la uzokwazi ukuthi umuntu mephuma la aphume senenye indlela yokucabanga the same strategy esisebenza ebhantshini ngoba ebhantshini kunama program ama activities aloku ekushifta ingqondo ukuthi ugcina usuthi hey yabo mangiphuma la nami ngifuna ukuyozama ngento eqondile so nakhona lapha futhi estokisini kufuna into kanjalo ibe khona as long as izoba nabantu abazoyisupport in terms of ama resources kungabhekwa ugovernment ukuthi u-correctional services fa kube wena ozokhipha imali zamajezi amabhola cha nami ngumbuso Zulu ngithola isupport from abanye abantu abazo-investa kwi-idea because ilento ye-crime ihamba ibanga elide wena ungahlala emhlanga uthi i-environment yami ayinagebengu uzoswata same people abayigebengu emlazi bezokujaha la emhlanga yabo so akusho ukuthi wena mase unemali ucomfortable makhona ama-ideas akhuluma ngezinto ze-crime wena ngena ngoba one day izoku-affect maybe one day uzothengela intwana i-golf 7 or i-golf 8 ihambe itshaparaze kufika abantu bayi-hijack bayidubulife yabo because wena ubone ngathi ayikho lento yenzeka lapho so that's why ngithi as much as inkulu but ngithi strategy grand ingenzeka we strategy grand ingenzeka so wena okay into eyenzakalayo uyayithola le bail uphumela emnyango wawufika emnyango ufike wenzani uyaqhubeka uyatshabaza yabona mangithola ibail ke bhuti wami vele engqondweni yami ngiphuma vele indlela ukuthi ngisurvive ukuthi ngibe isigebengu ngithi yabo because angithi ilento engisho lapho ukuthi as much as ukuhlukumezeka kokuningi kwenzakala but akubwenzi ukuthi uphume usuyisaba le ndawo yabo bafiwe abantu abaphuma ejele baphume sebelisaba ijele then abantu baphume befuna ukuthi baqhubeke babe igebengu ngenxa influence lapha nje so mangiphuma vele ngiphuma ngumuntu oyoqhubeka kokuqala ejele ngisengiyinombolo should mangiboshwe mina ngisahlukumezeki ufuna uyibuke lento uthi deep kanjani at the same time sengihlale nezigebengu eziningi onanda ntuzuma manje njoba ngihlala kakhulu wena the more ugovernment ekuhlalisa kakhulu lapha usuke kwenza ukuthi uthole opportunity ukuthi ukhandeke kakhulu I think ithethwa ngekhathi zobandlulula amabhunu nje lokhu kwamacala abhedabe bekushanga imvubu bakubeka eceleni so bebenayo shule idea ukuthi umuntu umehlala ejele kakhulu uba ingozi kakhulu azimezojika aphuma ngoba ngisho noqala inombolo encane ngasikhathi ehlala kakhulu ejele uloku ekhula ngenombolo uloku ekhula egcine seyigonya ngoba uhleli kakhulu so mina ukuhlala kwethu 3 years kungenze ngaphuma ngirate uthi okay vele ngiyoqhubeka vele kusawujahwana ngithi yabo kanti ngizothi mangiphuma mfethu ngihlangana nenye out yami eThuxolani November le out bengizwana nayo from 2010 isuke eJozi ngishaya ama-dread yabo emgaqweni ngigcine ngiyabagesa ngizwana nabo kolova kanjalo so mangisejele njalo ngiyatshelwa ekhawuthi hayi bo bekufika uxolani ezokubheka yabo but ngenxa mina ngisigebengu uxolani vele wenza ama-dread hayi ungeke ngalabo bantu uxolani bengibabone gogo mina ngifuna ukuthi kanti lo muntu engimphushayo mfethu kwi-business lama-dreadlocks uloku uba nswempe ngoba mangiqala ngiphuma usenamasaluni awu9 ama-branch amasaluni lo ngafuna ukuhlala naye like uwaphusha professional anama-office ane-structure si-proper a very proper business structure yabo khona i-PR, HR, IT, marketing manager, finance manager kuyona isaluni yakhe so le out mangiyibona same time iyangijabulela blind kanti shooting ngalesikhathi ngizwana nabo before ngiboshwe indlela engangibathatha ngayo because ngiloko ngumuntu ohloniphayo yabo ngiloko ngumuntu okwaziyo ukizwa ukuthi u-engage naye shooting leyo nto yena yayibathinda ngaphakathi until ngihlangane naye nakhona ngihlangana naye kanjani ezinye intwana zangasedladleni zayiphunyelwe imali yabo zize kumina waphela mina ngibuye ejele futhi ngisigebengu yabo dog bathina ngithi ayimoch mfethu manje la kahle kahle sinemali manje sifuna ukuyoshibiza isikalazi isinkinga siyasaba lapha ePhoyint igebengu yabo kanti mfethu masamba nawe sizoba safe yabo nayo okay ghost ayikho ngibuza umuntu onani ngihleli neThekwini lapha
angisancinza omunye umuntu angifuni ukubuza ukuthi kanjani. So then ngibuze lo muntu ukuthi naba bethi kanje kanje sezinjani noba sihlale la nathi asambe nabo vele baqasha iquantum labafana bo vele basikoshi ngequantum sescalars kanti vele lokho kuvumi kona okuzoguqula impilo yami ngisanda kuphuma nje vele ejele hlangana nayo le out uxolana same time indlela engijabulile ngayo ingithuza ukuthi awulo mfethu ngijabulela kakhulu kanje manje kanti like ngalesa sikhathi kuningi mfethu engikwenzile okumthintile ngendlela egrand empilweni yakhe yabo ubehleze nje engibheka ubesuke worried ngami uyena ke lo mfethu wangifundisa ushintsho yabo yena lo mfethu wangifundisa ukufunda incwadi uyena lo mfethu wangifundisa owangenza ngayibona ukuthi ngubani again because ubelibele phanda ngikhona engibona mfethu umbuso abantu bayakuthanda makuyibirthday yakho kugcwale ngathi event yabo maybe uNkulunkulu wayekulethela ukuthi wenza ama-event sibuye from usadance udansela igroup entswembu waziwa shoot into yoku-entertainer nje into yakhe stage into kuwena yabo try something else mfethu yeke icrime yabo ayikufanele lento uclean uyi-out enhle ethandwa ama-cherry lifestyle akuyona yakhe yabo because of impilo ayiseyiphila being umuntu esengimfice uyena angithi yabo ngavene kwaba easy ukuthi ngimlalele wangi-overpower ngabona ukuthi kuxolani if impilo yakhe seyishift fast kanje mefisa ukungisupport ngeke ngiye kule opportunity and then ngafunda-ke from kuyena-ke so ukulokhu nje wena uxolana uhlangana naye after uthola ibail ngiphuma nje ngebail sana nje kuphuma la ko-January ngihlangana naye uxolana. So uspend isikhathi esingakanani before ugwetshwe? Ngispend 3 years. Ngahlala another 3 years. Another 3 years. Ngaphuma 2013, ngahlala u2014, 15 and 16 ngingaphandle. 2016 ngagwetshwa ngabuyela ngaphakathi. After imake lapho likubamba uneminyaka ngaphuma 2013, ngahlala u2014, 15 and 16 ngingaphandle. 2016 ngagwetshwa ngabuyela ngaphakathi. After imake lapho likubamba uneminyaka ngaki? Ivesi nginaba mina ngigwetshwe ngina 25 kodwa into engiyikhumbulayo. Una 25 shoot wabo ngangina 19. Una 19. Ngilenza nje icala. Ngiboshwe. So ma ugwetshwa wangithi khona iminyaka oyigwetshwayo kube khona iminyaka oyihlalayo ejele. Ugwetshwa how many years? Ngagwetshwa amacala emabili. Yabo kwawi-robbery kukhona na-attempted to murder. Attempted to murder ngiyithola ngiyithola ngokulwa like it's a fight eyenzeka nje siphingo siphuzile singabana nabantu kwakhona umuntu olimalayo wavula icala yabo so sengi-attenda le attempted murder yangaphandle ngidaka omnyango nale robbery ke le ya KFC so le robbery yangigweba u15 years yabo and then yathatha isikhathi attempted murder yaze ngigweba 2021 ngoSeptember ingigweba u6 years ngigweba u6 years okusho ukuthi sengizohlala irana concurrent le sentence njobe ngigweba u6 years ngo2021 mina uhalf wa 15 years uma ukuthi aphile naye yangichitha ungo May 2024 but ngenxa yokuthi le ingigweba ngoSeptember yasingi-edela ngo6 months kwagcina kubo 16 years kahle mawusibala isigwebo that's why phela ngigcina ngihlala 8 years ngoba ithe i-high court ngoJanuary isithola ukuthi icala sasingalenzanga ngempela mina ngasala nalo 6 years accused baphuma same time ngoJanuary so ngawuphusha lo 6 years mase sengisibala isikhathi engisihlala ejele shothi senzo 8 years full washa 8 years full ejele amacala u2 amacala u2 ilele ngibe ngalwina later on engangingalazi nalele ke engilaziyo engisalisayinela namanje attempted murder so leli lokuqala kufika kanjani ukuthi wena uzucabanga ukuthi ngeke kumele ngenze i-appeal noma nihlangana nabo accused nisendaweni eyodwa no accused ngoba nikhuluma le ndaba ye-appeal? Okay, indaba ye-appeal yafika ngokuthi sasibona vele lacala solwena thina indlela esasilibona ngalo because of i-magistrate esasihamba. I think the magistrate right now angisabi ukusho ukuthi abantu abaningi abagwetshwe yona bayawina amacala ema-appealini. Ungabo ongalenzanga kungabo olenzile shothi usamdeja uyagaya yabo umunye ugogo nje waseThekwini uyagaya Ntswembu. So wasigweba sibona vele ukuthi ziningi nje izinto ezingacaci kulona icala liyabonakala ukuthi icala elizama ukubalansisa ukuthi libe right yabo
So sayitshela nesigwetsho ukuthi no senza ama-appeal ngehlale phansi but into enza ukuthi i-appeal yethu iluze kanje i-appeal iyodwa ithatha isikhathi if uzoyenza ngabameli baka-legal aid thina sasenza ngabameli ba-legal aid ngoba ngaleso sikhathi sasinga-afford ukukhokhela ama-private attorneys yabona bahlezi bethi yes your honor yazi bavuma inkinga zinqazi isho ugwetha zithi yes 12:15 imeli ithi yes unosombona evaneni manzi udoktor yes your honor yabo so bayidonsisa kakhulu as much as bewusiza bayidonsisa isikhathi esiningi umuntu ke ngoba bengiloko ngiphusha ngithi ngisejele until ngigcine ngithola abantu abazongisupporta ukuthi ukukhokhela abameli aba-right ongabe ngaphazanyiswa yicorona icorona yayimisa-ke inkantolo like straight zayeka ukusebenza nje so ama-appeal aphazamiseka later on-ke ngaluwini icala manje mawenza i-appeal isigwebo sakho senza njani siyaqhubeka siyabala noma sisuke simile sisuke sibala isigwebo sakho ngicabanga ukuthi ingaxabana if ungathola ukuthi mhlawumbe mase inkantolo siyithatha isinqumo kakhulukazi mawenza i-appeal yokuliqala phansi icala njengathi mhlawumbe mayivenisho mhlawumbe ithi live yabo ikukhuphule mhlawumbe ithi 30 or 40 mhlawumbe kade igweba u12 lapho ke la ngaba khona inkinga but if kuwukuthi ithi mhlawumbe yayigweba u15 years i-appeal yahamba wona wazohlala 5 years isibona ukuthi wena kwakufanele ugwetshwe 6 years udedelwa same time angithi yabo so mangabe ulokho nje mhlawumbe uspende iminyaka uthola ukuthi awulenzanga icala wase wenza i-appeal wayiwina sikhona isinxephezelo abakunikeza sona ngiyaclaim ngiyaclaim nami ngiyaclaim ngisazophatha imali ngadla futhi umuntu asasuke eduze kwakhe so okay mfethu manje sengifuna ukuthi siye kule msebenzi omuhle lo wenzayo yabo lonto le kwa before sifike kuona sifuna siqale la ukuthi suyafika ke manje ebhantshini suka ne mentality yase medium A no sengisuka yasemnyango Suswa ne mentality ngokwejele ngine experience yase medium A so wena mawufika la ebhantshini ifika ilokhunja ifika lapha impilo ihamba kanjani okay benginama dread ngaleso sikhathi 2016 bese nginama dread manje sibe isithombe sakho nama dread isikhala ngiphethe ucommon yabo isithombe ngiphethe ucommon wapheshe yabo so angithi mina kulo 3 years ke ngiyangena ku music industry nje besho la sasedladleni funny enough ubone ukuthi lento engangiyikhetha ngempela kwakuyinto yami ngaphusha ama-artist avela ko-TV yabo kuyona le speed esincane ngayithola ngiyi-part of ama-event la kwakhostwe khona uChris Brown kwi-Mad of All Parties after party eSettings Park nami ngangiyingxenye yabantu lapha ababesebenza emabar kutshwala yabo so ngakwazi ukuthi ngimbone kanje uChris Brown ngoba ngangavalelekile ngithi yabo ngoJune 16 ngenza i-event ebizwa ngeForever Young kaMax ngiyi-coordinatelwa uMr Paul Mdiniso wase wozobona PR and event management isponsor ngisithole from ubhuti wami uThemba Moyo naye uXolani from XTLS nase Boss Entertainment so vela ngithi ngenza ama event mangiqala ngigwetshwa ke into efike ekhanda okay ngiyayibona bese ngumuntu ophila impilo eqondile but kwafika ukuthi damn engabuyela esihogweni yabo ngale experience le yase medium A plan yokuqala nje nganginayo ukuthi okay mangifika ejele ngigunda idread because ngeke ngihlale ejele nginama dread kokuqala kuna bazongijwayela kabi nickname ngibizwe ngoRust uyawazi ama nickname kanje awapheli mhlambe labantu abakusathi uyatrend umagebe uRust same time mangifika mfethu ngasusa idread ngingena nje ngafika out ngayibona ukuthi Clean Program cela ungisiza ungisuse lento esekhaya because ngiyayibona ukuthi sengingepha ngithi mina ngicabanga ngale yandlela endala kanti mfethu ebhantshini ngizoba shocked fica abantu asebe matured yabo fica abantu asebehlalile ejele abantu asebengazwani nezitori yabo abafanje nasemedium even kuba clean kwamasela clean amasela khona yabo uyabona usekuhleli kunabantu nama TV yabo kunama radio yabo abantu bakhona nefethu imoya iphansi
kwangafana ngale ndlela lengangi-expect ngayo ukuthi ngizothawuza fice izisebenzi ihlangene kuthiwa uyemhlanga uye-Skybed uyemhlabeni uyisebenza ngithi yabo ngangafika into kanjalo. So ngathi mangifika ngaphakathi mfethu that's how angithi mina ngisurvive nge-organization yona into enza ukuthi ngibone kulula ukuthi ngi-introduce ama-ideas ami because ngafica abantu abanganalo udlame than laba abasesitokisini. So experience yami yasesitokisini neyasebhantshini ayifani. Ibhantshini nje ngafica abantu abaphilayo yabo umbhede sebeyandlule yonke into isiproper. Amaphoyisa futhi they are more with iboshwa abayixwaye iboshwa bahleze la aseduze kwabo amaphoyisa iboshwa kuyaziwana because phela basesekhaya kahle bathi usuzohlala 8 years kini lapho yabo sefa uaccept ukuthi 8 years uzophila la. So abantu bakhona baphila ngendlela ehlukene and bayakubona noba uma ufika ukuthi lo safika naleli khadi baliqede futhi liphele ikhashi kuphele yonke imidlalo so mfethu uyafika lapha mfethu mawufika lapha then you started this beautiful initiative lo yenzayo njengamanje uzaphumula usengashintsha. So kwenzakalani, what's going on through your mind mfethu ukuthi uzuqale lento le ungaphakathi yona iqala kanjani, iqale ngaphakathi noma iqale ngaphandle? Okay, iqale ngaphakathi mfethu. Ngiqala kanjani na mangifika lapha ngafika ngathola ukuthi ama social worker nawo ayawenza ama events for iboshwa azomotivate iboshwa nani yabo. And then I saw an opportunity ukuthi yazi mina lento ngingayenza even more better because njengoba ngiku music industry I'm more skilled when it comes to coordinating event. In terms of ukuthola ama artists vele nginawo la kwi network yami. Uxolani ungiguqila impilo not ngeforce ngokunginika inspiration angenze ngiyibona ukuthi ngubani. Maybe if ungaqala into ekuthiwa sengashintsha njengoba nami ngashintsha and then ngi-apply the same strategy esa-apply empilweni yami. Ngokuqala ukuletha abantu ababahlonipha abazokhuluma nabo. Secondly, njengoba bekhuluma nabo ukuthi mina ohleli nabo ngibakhombise ngilide by example ukuthi ngiyahlonipha, ngiyaphusha, angigive up, then bazoba inspired ukuthi bangenelele kulento engiyenzayo. And then ngabona futhi ukuthi ebhantshini abantu abakhona imiqondo yabo they are open for izinto ezintsha. Sebefuna ukuthi bephuma bayowenza kangcono because iminyaka imnandi. The minute utshela ukuthi 20 years usuhlale 8 years usuke vele usuyibuza ukuthi iminyaka mfethu ngingenzani ukuze ngibuye kule ndawo. Ngithi yabo so nga-introduce kanjalo ngoba ngangibona vele ukuthi ba-ready for into entsha. So if ngingabaqalela mina into ezoqalwa isiboshwa esifana nabo kuzoba easy ukuthi ba-relate because mina ngisiboshwa ngiyabona ukuthi bashoda ngani ngoba ngihleli nabo nami ngiyabona ukuthi sishoda ngani sonke siyiboshwa. So inspiration yami is to make sure ukuthi ijele environment akuliwa kugwazwana. Siyabambisana ukuthi siguquke siphume sabantu abagrand nokuthi laba abangaphandle siba inspire ukuthi mangayitholi bese emaphutheni lawo esikona kuncipha izinga lokuthi ngingena abantu ejele. So inspiration yami ayisuka lapho. Do you understand ukuthi bonga relapse manje wenze something ukuthi ungalimaza abantu abaningi kanjani? Exactly, lokho ngikwazi kahle bhuti wami. Ngikwazi kahle but angikho perfect at the same time. Kodwa ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngoba baningi abantu engiba-influence-ile in a negative way, baningi manje ngiba-influencer in a positive way. So hleze ngicela uNkulunkulu nabantu basekhaya bangasekho ukuthi baqhubeke bayiguide lento ukuthi ihambe ngendlela eclean yabo. Because if someone follows you on social media uzobona imisebenzi emihlo yenzayo. Mina kade ngiyibuka unfortunately besadownload ama-video agcine engafikanga la bese wadlalwa yabo. Kade ngiyibuka imisebenzi emihlo yenzayo uthatha isikhathi sakho njengalo kade niwenza nje manje because le interview ifana ngabe kade sayenza kodwa ukwazanga because you commitment yani yezindlu. Exactly. Le izindlu lezi izindlu kanjani lezi yani? Okay, so into eyenzeka ngabona umntwana ngisejele yabo ku Facebook because amafoni besinawo even though engavumelekile bezama ukusesha swabuthi engafuni bewazonda baba besale baqede swabuyisa impilo yasejele phela. But ke ngabona ku Facebook ngoba mina yami ifoni ngangingayisebenzisela ukujaha abantu, ukurobha abantu, ukuhlumeza abantu. Angiyisebenzisela ukuzama ukuqhubekisa iphupho lami at the same time ukuba ne-access yokucommunicate nabantu engizoba invite ejele. Bazongisupporta kulento engiyenzayo nokukhulisa abantwana bami ngibheke nogogo wami.
Yeah. So lento ngiyibona ku-Facebook iyatrenda, kunomntwana ogulayo odliwe like isithende esiney'londa kanjalo. Eish. Mangidika deep into into yakhe sushi ngitrace ngithola inamba, ngitrace inamba ngize ngithola uthisha wakhe. Uthisha wakhe anginika igama lakhe umntwana. Sithole futhi ukuthi isifo lesi simphethe sisuka from i-environment ngoba baphuma endaweni engekho green. Usenane ey'mpethu ey'mudla ngisho ithambo lesithende yabo. Ingakho eselaliswe esibhedlela. Le nto yangithinta mfethu inewe yokuthi ngamane ngaphuma iy'nyembezi ngoba ngumuntu ozwelayo. Ngumuntu osoft yahlaza. Ngiraw when it comes to move, but once ngihlala nento emotional ngiyazwela. Yabona nami ngiyazwela. So nguqale kanjalo lento ngiloye ngimtshela lo mama ukuthi mama angazi ukuthi ngenze njani, ngisejele mina right now but ngizozama. If ukuthi kuze kushaya isikhathi sokuthi akekho umuntu engimtholayo uzobakhela umuzi noma akekho umuntu oqhungayo uzobakhela umuzi, mina ngizowakha umuzi mengifika ngaphandle, ngiyanithembisa ngithi yabo. Ngizamile mfethu umuzi ngawuphusha ngawuyisa komunye mfethu ngizommenshina nje ngamayibomi yabo. Like ngifuna ukummenshina in a way yokuthi ngiyafisa ule video ngathi ngafinyelela kuyena, ngibeef naye. Ngizama ukuthi ngiyaqala futhi ukuyikhuluma lento ngize ngisho negama lakhe. Kodwa ngizama ukuthi lento ihambe izifinyelele naye kuyena ukuze abantu igama lakhe abazokufunda abanye abantu abafana naye. Lo mjida uRafu uwaya kwi-Ambitious. That's why producer lapha. Kwaya wase eyaphuma noSjava. Waphuma wabo business partner noSjava what Cartel. Athi senomzulu 1020 Cartel. Angithi yabo le message ngifuna ihambe ifike kuyena lo mpethe yabo. Because ngingaphandle manje nginankinga futhi ukuphinde ngimtshele efonini. Angithatha ngenye indlela lo mfethu. Angibi violent. I'm not trying to be violent. But if we celebrate kuqhamuka inkinga ethinta umphakathi fanele uzwele. Because imali ithola kubona labantu abagulayo. Ubona abathenga music wakho belowe bekujabulela. So labo bantu ukufika something esindayo fanele uyisukumele lonto. Okungcono ungitshela ukuthi awunamali. You understand, ungitshela bhuti wami ngivalekile but sobona zama ungiqambela amanga at least. So le out ngitshela straight ithe bhuti wami phela mina ngikwazi wena. Yabo ngalesa sikhathi benginokusenda ingoma zama artist ami kuyena. Mhlawumbe ngimkhokhela u2 blocks ukuthi enze mixing ne-mastering ngoba ngizama ukujaha the quality ekhona ngoba ngithanda ukusebenza ngento eyiquality yabo. So mina ngitshela sesiyazwana phela ngalawo ma-exchange yabo. Ngiyamtshela hey dog nazi iy'thombe la umntwana uyahlupheka mfethu kanjani isifiso sami mfethu ukuthi simakhele umuzi mfethu singenze njani yabo sithi sibasize. So wangitshela strange lo mfethu bawufakazi iy'nsizwe enganginazo yabo. Ngaxolisa kuyena but mangiyivala ifoni ngamthuka. Yabo ngangafuni ukuthi ezwe yena because ngangimhlonipha kodwa ngakhombisa ukuthi lento ayishoyo le wrong. Uthi le out efethu phela sibona abangani yabo. Akusho ukuthi manje ngoba sijwayele ukukhuluma efoni sesiyazana yevuna uqhamusa ungitshela ukuthi ufuna sakhela abantu umuzi. Yabo kusho umuntu oyicelebrity owaziwayo uzomtshela ngabalandeli bakhe mhlawumbe abadlala umculo wamzukulu. Abadlala umculo mhlawumbe wase-Ambitious wawumasterisho yena kuleli itoho lakhe ukusiza nje mfethu into serious kanje. So wayithela nomusho ukuthi ngeke ngikwazi mfethu anginayo imali. Simple so yena wayikhipha nje ngendlela nje mfethu engekho grand yabo. Ngaxolisa ke ngathi hayi mfethu ngiyaxolisa kakhulu yabo. Ngadrop ifoni and then emvalo wangibasela. So ngizama ukusho ukuthi ngiyigudlise endaweni eziningi. At least amanye ama-artist ebengiyisa kona bekhuluma nje straight ukuthi Mageba mfethu kuyabheda yabo. Kodwa ibona ukuthi yabathinta lento ngithi yabo. Ngayidlulisa kuma-artist ngayifaka kubafundisi ngikhona ejele. Ngixolisa kuloko kunqamula ulimi nje mfethu. Even ngisho ngathiwa mfethu awunayo imali as a public figure into yokuqala onayo influence. Uyayibona you could have used your influence ukuthi ulokhunje ureportela abantu masamwe kuhambe khona into okulalela ungakwazi ukusiza. Uyayibona lento leyo. Kudala then ukuthi uphushe umuntu away makuthi mhlawumbe umtrust lo muntu try to find out ngalo nto le because uyayibiza ukuthi issue serious kanjani. Try and find out ngalo issue ukuthi okay iyona ngempela bese uyabona ukuthi iyona ngempela usiza ukusiza kubalekile mfethu. And yabona khona angithi manguloyi ngiphusha ngiyahluleka ukwakha ngisejele. So mangiphuma ngaphandle kanti ngizoya kwenye indawo kuthiwa iseMbumbulu College kuyi-boys camp. Siyokhuluma lapha nabafana abancane sibadodise nje njengoba sengiphumile. Kanti ngenhlahla ngizohlangana noSizwe lo Kelvin kwi-Durban Jam. Ubizwa ngoPrince manje kuzalo. So lo mfethu uyi-celebrity but indlela
khuluma ngayo nami mfethu ngaba shocked ukuthi lo mfethu uGrand kanje umoya wakhe ngoba usho straight yena like ujabulela ukubona mina sikhathi ngijabule table nakho ngihlala ne-celebrate ngemuva yena ujabulela ukubona mina uthe mfethu ngangifethu umsebenzi wakho uNtswempu ngiyawulandela ngakubona kwi-podcast yabo kanje so nje mfethu ngaze ngajabula mfethu ukuthi ngizothola ithuba lokuba nawe and then mangibona umoya wakhe ngabona ukuthi hawu yena umuntu engingayidlulisa kuyena lento bese ngiyenza lento kwe-Oyishop because uSizwe ngamtshela I think it was around 10 ebusuku ngambhalela eDoc kade ngizama ukuphusha lo muzi mfethu labantwana abakanje ake siyicommit phela ukuthi siusebenze avena responda ngo3 athatha iDoc khuleka ungilande namhlanje same time ngiyagijima phela celebrate lifanele ngithola upetrol ngikwazi ukushayisa ngenyama ukuze lingeke libe lisebenza kanzima yabo nangempela ngincukule mfethu ngifaka upetrol ngithengele igawula nje kube mnandi nami ngibe clean hleze ngiclean mina ngiyayithanda clean naye yabo nice gqoke sibe mnandi vesithi khaqa mhlambe sahamba ama-day 5 ewes6 siyasebenza lento oyisho influence yakhe because the moment isingena lapha emlast discount hardware amaSulumane abona ibhizinisi ukuthi hayibo umuntu ovela active uza kuthini bazofuna usizo lokwakhela abantu abasenkingeni hayi labantu asibasiza so lo amuzi mfethu siwakhe from nothing just influence just vision and the influence ya Kelvin and that's so bafethu ngakushayela izandla so that's why kunomuzi namhlanje umntwana semakhela uSizwe Mdlalosa wayenza lento oyishoyo waposta ivideo echaza isimo sabantwana kanti vele mina ngase ngade ngivele ngizama indaba yawo ngithi yabo so bakheleke kanjalo lo esiyovula nje mama duzane sibanikeza that's a beautiful thing mfethu yabo la uthathe khona ngathi nganda cause makwanda uzokwazi ukusiza nabanye mfethu yabo too much butwana mfethu and futhi akugcini lapho mfethu yabo lonto le bengifuna ukusebenzisa elinye igama lesingisi kodwa ngiyalibona ukuthi lizongixaka ibani philanthropist nje lapho ngithi ngizodedela igama elisiqithike mayena ngixaka kodwa mfethu ngiyabona wena mfethu kulokho nje ukuthanda kwakho nokusiza kwakho abantu it is visible ngalento le oyenzayo khona lamavideo lokwapost uhambe kubantu abasemakhoneni recently kade upost angazi noma yamanje ndawo omunye umama yini osekhoneni nalomjito washa amateku umuntu sodayisa izipinashi sebenzisa ikhawash sebenzisa influence onayo ukuthi uveze laba abantu laba abazama kwangempela abanemndeni and first yinhle lonto leyo ngiyabonga butwami ngiyabonga dog yinhle lonto first ungathi ungaqhubeka nje first ungaphela amandla yabo lonto leyo so baba ngiyakubona mfethu ukuthi ufeza amaphupho abantu uyabasiza nani wena lakhe iphupho lithini okay elami iphupho lithi usengashintsha uzofunction eSouth Africa yonke uzofinyelele ngaphandle kwase-Africa because zonke le ndawo ineyinkinga yabo ineway yokuthi angikaze ngibaseleke kanje mangizwa kuthiwa la eSouth Africa la eAfrica kunama country anganayo ileague hayi because of ama sponsors shoot ibhola lidlala ngenxa ye 5 million mfethu kukhona abantu abanamabhillion senze nje example mhlambe sithi Kenya ayinayo ileague ukuthi khona sesingahlula ukhipha 12 million ukuthi kube khona into active ezohlanganisa abantu so that's why ngithi usengashintsha ngifuna umove across iAfrica yonke because mina usengashintsha mangasube no12 million ngayiqala ileague kuleyo country usengashintsha masube no20 million ngayiqala enye ileague ngoba ngifuna kugcine izwe lonke likwazi ukuthi libumbene so iphupho lami lithi usengashintsha uzofunctiona will make sure ukuthi abantwana bayanakekela ngempela uzo-implementa zonke i-strategy oyikhulumayo because uphusha umuntu one-commitment too much already and osebenza ngokuyikhandla ngithi yabo yes angizazi ngisupport ubani but at some point ngiyasupporteka uNkulunkulu inature amadlozi bayenza iplan for ukuthi mina ngibe grand hayi kodwa uthi ne source of income but ngiyakwazi ngihamba ngemoto ngiyakwazi ukugwa ngibe clean izinto ziyazenzalela yabo because of inature ithi mawunakekela abantu nawe uyanakekeleka so iyona into engikholelwa kuyona le engiphila ngayo but ke going forward
ngiyafisa kodwa futhi ngisazowathola ama-sponsors abantu abazo-investa kuyona le vision ngoba baningi abantu abathanda into enhle. Kade ngikubona no Skim GP and you wrote your mentor. Too much. Skim GP, Braz, ithimelanga, ayighost, ithwebula Braz. Yabona le ndoda indlela entswemu ngakhona ngispende 8 days na eJohannesburg but ngathi ngihlale 8 years. Ama lessons engiwathole lapha. I-movement like ihlaniphile lo abhuti mfethu and upure and straight. Leadership yakhe straight, uhlonipha uNkulunkulu like ngifunde into eziningi kuyena lo abhuti. So ngangiyolontsha lapha i-movement. We have i-movement ebizwa kuthiwa i-Black Power movement. Akuyona i-political party. So ngisebenzisana naye like ukuspana yona and also sasivakashela nezigele lapha ngithi yabo sashaya nezikole mhlambe ezu6 kona lo 8 days like hey ningi umsebenzi esushele nje bade ngiseJozi ngabe uyangqonqile ngingasaliphi usuku lapha ekuthiwa kuyaphumelela mawuphethe le yaBraz yabo yashova mfethu and in a way yokuthi mhlambe one day you might see into esihlanganisa thina sobabili so bathatha abantu sibanakekele kamnandi kanje sobanakekela indlela eqondile ngoba la uqondile njengami so ngiyasipanisana naye ngiyambuza le makhona la ngichallenge kakhona mangegoli ngifikele kuyena futhi yabo. So when I first there was a video la I don't say video kwakwi-video yakho kwakuvele wena no Skim GP nihamba somewhere kunentombazane enarethayo so leyathekeni leyana yathi angangisho wenzayo exact kodwa leyathekeni yayikhuluma ngokuthi since when siqala u-idolize abantu abaphuma ejele engazuthi benza izinto ezinhle kanjani. Okay nokuqala laphana I think into enza ukuthi abantu bayithathe serious leya video ingoba kwaba khona ama-allegations ayengekho ukuthi ngiboshelwe i-rape. Ngiyakho Mbuso Zulu aka-Q. Wala ka-Q but angimazi ngiyamazi. Cabanga ngiyafisa umbona useyibrother kanti bakukala iminyaka athi lo muntu abamswela nje uno-40 something. Yazi first the way they did you dates I don't know if it was your daughter or yini la kodwa bakuveza uqukula ingane eyintombazane lapha uqukula ingane yakho basho lonke at the same time athi uboshela i-rape it's ama-tabloids abantu nje mfethu ababe-sabotage labana ababekhuluma into engekho because i-article yambuso Zulu cela ukuphendula la ngisashuthe ngizobela kwena. Okay sure akuthiwa kudedela igazi so benza kanje labantu labo umbuso lo mshoyo ubhuti omdala ubhuti imbuso wafika wafunda lapho waphasa ngo-A abawu7 ethubeni shothi waseyapublish yabo khona nje i-newspaper yampublisha ku-internet so labo mpetha laba amasebe sabotage abantu babengawelcome lapho isigebengu ukuthi la muntu bazopromote ubugebengu bayazi ukuthi ngahamba ngisiza izingane emphakathini through music and second mase ngisejele bengiphuma futhi ngiyokhuluma ngama-crime emphakathini emahholo ngidonate ngama-uniform ngiyipart of ama-problems abo bengaphandle ngingaphakathi engabe ngiyahlala ngibhala u4 so bayibonile commitment yami ekusevela umphakathi nababoshwa babe proud uku-invite umntwana wabo obenabo ivinto esebenzimeni. Angithi understand so lo uyayithatha lento ngoba khona nama-artist lapha uvela uyimixa nale article uyawususa u2006 le yapublishwa ngani wenze ngathi de yapublishwa ngigwetshe ukuthi ngangiboshwa mina ngiboshelwe i-rape kaze ngiboshelwe i-rape mina angiboshelwe ini na i-robbery ne-attempted to murder bhuti wami so leya video lo ukhuluma ngayo nami ngiyayazi so lwasisi une-information wrong. Yabona nje first nalo lwasisi yana ungcolile ukuthi nje laphana uhaga ingane yakho uzoyiqondanisa nendaba ukuthi rap student le story sakho nasibe believe ibhuli ke manje ufuna ungidestroy mfethu ushayitshe ngabhidli cabanga into engadestroy and futhi mfethu ngicabanga ukuthi enye into engengicabanga ukuthi abantu kumele ba-understandise yona ukuthi bengabuya ejele so ungayeli ukuyophanishwa
Yeah. usuke uyorehabilitator Exactly. ukuthi uzokwazi ukuthi uphinde ube integrated kwi-community usuwumuntu right. Uzosiza wona umphakathi ukuthi ube right because thina masisi lapha ejele sine-opportunity eningi yokucabanga. So ijele lisuke lisitrainele ukuthi buyelani back-ke manje niyoyikhomitha ey'ntweni-ke eyi-positive this time around. Kube yini enikhuphula umphakathi wenu. Nokuthi uthi usuke uyohlukunyezwa, fanele ubulawe or uhlukunyezwa. Phela uma uhlukunyezwa uzobuya still usayi-problem. In a way ukuthi ungagcina usubulala abantu kakhulu yabo. Mina kusile abantu abangena ejele beboshelwa amacala abangawazi. Uma uthi uyathola uthi washawa yi-forum imshayela into engekho. Wayesibhedlela mephuma esibhedlela wangaya kwi-psychologist, wangabona ama-social worker, waphuma eseyisigebengu ngokuthi uyowenza i-revenge. Yebo. So usuke lapho uyopholisha ingqondo ukuthi uphume usu-right usuzwenza ngendlela e-right. Yeah. Hayi ngiyayiqinisa lazi. Okay mfethu. This has been a very nice interview mfethu, very informative. Too much. Ngiyathemba ukuthi baningi bafundile okuningi and mfethu ngisibonge nje mfethu wena, sibonge noNkulunkulu ngale wisdom akuphe yona nenhliziyo akuphe yona, uyabo le nto leyo. So wena nje mfethu elakhe ongafuna ukulisho nje ebantwini lokugcina kuthini? Okay, abantu sengibatshela into eziningi kakhulu. But into engizobatshela bona abantu mfethu abathandane mfethu. Ama-out athandana, hayi ukuthi athandana abe kwi-relationship yabo. Bavelwishane, kungabi easy ukushaya umuntu ngebhodlela. Kungabi easy ukutshela abantu ukuthi uyabathenga bawubulala obunye umuntu mfethu. Impilo mfethu it's bigger than ama-material. It's bigger than imali, it's bigger than imoto yabo. If wena isigebengu ungabadubula abantu mfethu. Mawusanomoya usangena amadimoni uphuca abantu imoto baphuce but ungababulali. If usuke ngoloyo moya ukushaya imoto emali shaye but ungababulali. Yabo namaphoyisa angababulala abantu, asingabulaleni kahle mfethu. Sibe positive, sithandane. Sibe namaphupha positive, singa-influence abantwana ngento eyibhedayo. Just because wena wenze amaphutha empilweni yakho wangaphumelela usufuna uku-influence omunye umuntu ukuthi afane nawe. Mtshele ukuthi akenze kanjani ukuze ngeke afane nawe. Ungamtsheli into wazi kahle ukuthi izomgaxelisa because ezinye izinto imosheka lapho. Abantu besilisa badodise izingane zabafana. Abantu besifazana abantombisi izingane zamantombazana. Sibe nomoya owodwa mfethu omuhle ukuthi noma athiwa unamali uyahlupheka kunjani but sikwazi uku-enjoyisana impilo as i-gift and i-blessing esuka kuNkulunkulu alone ngaphandle kwey'moto nama-material. Couldn't have said it better. So mfethu mase kuthiwa awusekho kulo mhlaba, noma uthi unendodakazi nengane ingane? Nengane eziwu-3. Nengane eziwu-3. Amadodakazi awu-2 nomfana oyedwa. Ngicela ngoba washiya. So mfethu mase kuthiwa awusekho mfethu, ingane zakho seyisele, iyiphi legacy ofuna ukuyishiya nazo ukuthi abantu bese befika bezoyiduduza bethi hey ubaba wena uMbuso Zulu wayeke ukuthi. Mfethu makuthiwa ngisekho bra emhlabeni, ilegacy yami angifuni ibe imali kubona yabo. We can have imali sibe rich if uNkulunkulu uyafuna ukuthi sibe kanjalo but leyo legacy is just something okwazi ukuyijabulisa ngayo. Ilegacy engifuna ukubashiya nayo enkulu knowledge, leadership. Ngaziyo njengomuntu obethanda abantu abahluphekayo. Wazi ukuthi abantu bebekujabulele shathi unuka ikhwapha udakiwe umthanda umhagi. Fanele bathanda abantu mfethu. Babambisane basizane. Umuntu osenkingeni bazi ukuthi ubaba wabo umuntu bemsize esenkingeni shathi uyifake yena. Because asijajani. If ubaba wabo benepower yokhola abantu asiza abantu fanele bafunde bona. Bakeep the same legacy. Ngithi ngisho ngingasekho kwaziyo kodwa ukuthi into ehlangene noMbuso Zulu uthanda abantu, uMbuso wayebathanda abantu and wayebanakekela kakhulukazi, wayezwana naba-rich ehlangane naba-rich ehlala nabo but abantu ayebathanda kakhulu it's the sad people, the poor people laba abadinga inspiration. Wayebanikeza inspiration yabakhuthaza yabo, so nabo they must keep on doing the same thing. Bathanda abantu. Exactly mfethu. Mfethu hayi, that's very inspirational mfethu, yabona. Ungenza nami ngifuna ukuba umuntu ongcono, ngifuna ukwenza kangcono. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi amezwi akho azongenza umuntu ongcono nami. Ngiyabonga mfethu. Bafethu, this has been another very educational episode bafethu of the Gallery with uMbuso Zulu. Mfethu,
you're a leader and you're also from ebukhosini, right? Indaba ezithi. Hawu indaba ezithi. Uzulu omkhulu. Obomvu ngenkani. Mina nguGatsheni. Ngiyabonga nyathi. Ukuthi makubizwa inkosi ayibizwa ngaphakathi wena wendlovu. Bafethu, I hope you enjoyed this episode, Bafethu. This is a goodbye for me, Bafethu. I go by the name of Piripa. Ngala ngiphethe umbuso Zulu. Ngithi Pirika yi-1, wesibili uzomthola esithombeni, owesithathu ngithi angithule namhlanje isho nothi. Mfethu, asikugreat. Mina uzozwa mangifika belile isikhathi sokuthatheka kancane ngizobhalansisa izinto sekaluphumeza mina uzozwa mangifika belile isikhathi sokuthatheka kancane ngizobhalansisa izinto sekaluphumeza konakele senda ngithi konakele izinto sekaluphumeza konakele senda ngithi konakele